So kini ato ang challenge karon, mathematics na sadta kay para mabae jud nagmaayo sa mathematics na inyong utok. Mat, ma'am, mat. Oh. Right, kung mayat ma'am. Pero karon, ako pahibaw ninyo nga wala sa tay premyo, grado sa atong basihan. Yan naman, ma'am. Hurot akong kwarta nilibog hapon ay puro mo nakatag-an. Sige ma'am, sige Ah. ma'am. Nga tagitag sa kalibo sa tunin mo. Eh kinaloy mo ko ninyo. Sure sad ko nga kana inyong nilibo nga na kuan gahapon. Agibaw na mo karon, ma'am. Oh, gibaw ninyo karon, ya upad na hurot. Kakao dito may tarong, ma'am. Kasagaran, gidamo sa tinisulaan. Gipin bubo. Di Wala answer. dyan. Wala kay nahabilin sa kong daog ma'am kay daghang kay utang kong mama man, gibayaran sa utang. Gibayad mo sa utang, maayo ha gud ka. Ya, ma'am. Gipamabay. Nya. Oh, ngay pababayin mo Ernesto, gi Karon. karon. Kay tao, ma'am. Kasagaran, baka hayop lagi na kuna. Wala kanan. Okay, karon, una gihapon tatay episode, last Ernesto sa muka. Yes, ma'am. Nya, ready na? Ready na. Ikaw na tatong tugsok mo kag ipoko. Yeah. Ana ni siya. Inigbasa na ko sa question, kaduhaon ra na kog balik, dayon iphanta mo og 5 seconds. Yes, ma'am. Oh, dapat inigbasa na ko huna-hunaon jud ninyo og unsay ako ang kanang paad ninyo or gipa multiply. Ana ha? Sige. No, sige. Una, tatay pisot. Ang 25 kuhaan og 5, plusan og 5, kuhaan og 25, plusan og 25, kuhaan pa jud og 25, plusan og piso. Pila man? Piso. Correct! Oh, wala may premyo. Oh, grado basihan. Abti ka day. Paabti kay man ni sa utok. Nalimot ng kananam. Ha, Nalimot ko. nalimot ka nga walay kan? Wala mo day. Premyo? Premyo day. Oh. Yeah, karon, alimo koy. 11 punan og 13. Kuhaan og 12 punan og 14. Kuhaan og 9 i-times og 2. Pila may answer? Balik ka na ka. Kaduha. 11 punan og 13. Kuhaan og 12. Punan og 14. Kuhaan og 9. I-times og 2. Pila man? 1, 2, Ay, sa ma'am, ha? 3, Kaduha ron balik ko ng question. 4, 5! Tatok-taksok. 22, ma'am. Ha? 22. Wrong! Ma'am, 1 point ako ha. 1 point. Tatay Pisot. Sunod ni ma'am si Totong tagsok. Magsok. Totong tagsok. City. I-times og 3. Kuhaan og 20. Plusan og 19. Kuhaan. Plusan pa jud og 15. Suban ako ha. City. I-times og 3. Kuhaan og 20. Plusan og 19. Plusan pa jud og 15. Pila answer? 36. Wrong. 1, 2, 36. Oo. 3, Saya sa 36 maro kita na. 4, Ay 30. 30. 5. Wrong. Ernesto. Iban paswal na yan, ma'am. Ernesto. Sayo na lang iha ma'am. Sa'yo na. Ikaw may mga katubagan eh. So, may kumos just pat. Oh. Why ko mo just pat. Oh. Ernesto. Yes, ma'am. Ang 15 i-divide og katulo. Na. I-times og city. Di bisaya ma'am para makasabot siya. Ang 15 i-divide nimo og Bisaya katulo. Bisaya Or tungaon nimo katulo. Oh. Ang 15 tungaon nimo katulo nya imo ba jud i-multiply og ikapito. Nye. Nya kuhaan og 9 plusan og 12 kuhaan og 5. Kuan ma'am. Suban ako. Ang 15 tungaon nimo katulo. City. Nya i-times og ikapito. Nya kuhaan og 9 plusan og 12. Ma'am, kuan sa mga kanang hinaya lang iha ma'am para makapas siya ba? Di man. Yun, daswal na, ma'am. Punaan og Sakto ra every. Ingon man siya way kumus just pat. Ikaw ba imo jung gidaon na Ernesto ba? 15 di ay. Oh. Imong tungaon. Di City Media. Nya. Plus
Balik ka mo kasabot sa. Oh, ang 15 Oh. tungaon og katulo. Awa tolo. Oh, Pila. Mao gani. nya i-times og 7. Oh, I-time og pito. Pito. nya kuhaan og 9 plusan og 12. Nya kuhaan og 5. Pila answer? Agiler mo 5 na ma'am, kung apelido. Ha? Ako ma'am, ang tubag na ma'am. Ay, kuha na lang ako na siya ma'am. Ibalik na ko na sa 15 ma'am. 15? Oh. Sayop! 1! Ah, 2! Awa, ang 15 god. Tungaon ni mo katulo. Pila man? Pila man. 3:30. Aw, di day. 15. 15 tungaon katulo. 15. Ah. Ako pa. 7:30. May nagatulo. Oh. 15. Ang 15 tungaon. Bahinon mo katulo. Bahino ka tolo no? Oh, pila man? 15 sa to pa. Og tag 4, 12 ra. Hmm. Tulo man. Tag 5. Okay ka na. Nya, i-times og 7. Tayo pito. Ang galing Ang 5, i-times og 7. ang 5 times og 7. Oh. 7. Kada 5. Aga. Very good. Nya, kuhaan og 9. Kaig na ibe. Kuag 9. Oh, 35, kuha og 9. Ay, gamit ang kamot nimo. Ha? Ay, gamit ang kamot. Wa mo man ipi kay kuano. Oh, Ang 35 kuag 9. Oh. sa to pa kuha na lang. 11. 35, kuha og 9, 11 na lang. Asa. Ay, sige. Ayaw, di katawa. Maybe. Oh, 35. May, balik ka daycare. Akuan ma'am. oh. Pila? 26. Oh, 26. Nya, punaan og 12. Gabi ho pa din mo man. Oh, punig 12 ang 26. Ha? Punig 12 ang 26. Punag 12. Ah. Punag 12 ang 26. Ito ba? 28. Kuan ma'am. 48. Ha? 48. 48? Oh, pila man di ay? 35? Oh, 38. 36. Punag 12. oh gani. 38. Di, 35 punag 12. Ngano, ngano. 36 man to kung 36 man to. 47. 36 oy. Ba ani 26. Ah, 26 punan og 12. 38. Mo gani. Naglibog na may Ah. sapil. 26 punag 12. Wala kita 38 lagi. na yan, ma'am. Oh, 38. Oh, Oh, yan. Kuhaig 5. kuag 5 Oh. ang 38. Ay nat ko na ma'am, masayop sa 38. pinagtubag na, sayop Oh, ganun. 1. Kuan og 5 ang 2. 38. 3. 5. 4. 32. 5, bro! Oh, oh, sayop gabon. Zero sila tulo, mama. Oh, 0. Oh, Tatay Bisot. Ang 7 i-times Ayaw, Bisaya. 7 times 7. Hindi, Bisaya man niya akong kuha. Oo, Bisaya rin. Oh, ang 7 i-times og 7, kuhaan og 9, plusan og 11, kuhaan og 20, plusan og 5, i-divide og 6. 6. Correct! 2 points! Ay, preali pa, preali. Oh. Ano mo, Koy? Balik ta. Grabe mga anak ko, mga IQ ba? Ma'am. Yo, kay memory. Ibalik ta ni Ernesto, ya, ha? Yeah. Ayaw na hinaya, mama. Oh. Ano mo, Koy? Ma'am. Ang 7, oh, mana ni? Oh, wala ba dahil? Ang 7, i-times og 3, kuhaan og 20, plusan og 19, kuhaan, plusan ba jud og 15. 35. Correct! 35. Eh. Totong tugsok. Ako, ma'am. Oh. Ang 11, punan og 13, kuhaan og 12, punan og 14, kuhaan og 9, times og 2. Ito to, ma'am. Ang 11, punan og 13, kuhaan og 12,
punan og 14, kuhaan og 9, nya i-times og 2. 1. Ha? 28. 2, 3, 4, 26. 5. Bro, Ernesto. Ako na ko. Oh, ang Ernesto, kabalik. Ang 15, katungaon ni mog katulo, i-times og 7, kuhaan og 9, plusan og 12, kuhaan og 5. Pila man? 23, ma'am. 1. Ano na yan niya? Kuam to ko niya. 2. Balikon. Ang 15, tungaon ni mog katulo, i-times ni mog kapito, kuhaan og 9, plusan og 12, kuhaan og 5. Pila man? Ang 3, 28, wag 5, 28, 4. 28, wag 5. 33, ma'am. Correct! Oh, 1 point po, Ernesto. Totong tagsok, 0. Oh, kini, last. Oh. Last ni ha. Naapsan yun. Tatay Pisot. Ang 11, punan og 13, kuhaan og 12, punan og 14, kuhaan og 9, i-times og 2. 34. Correct! Okay, grado. Akong hihatag nyo karon. Tatay Pisot, ang grado, 95. Oh. Kuha, ma'am. Halimok ko'y kay 1 point ra. Oh. 1, 75. Totong tugsok kay 0 balance. Oh, 70 tibugol. Oh, Ernesto. Ma'am. Oh, usar gapon. Pasara. 75. Kapyot. Kapyot. Kapyot yan.